Pozdrav svima ljudi, moje ime je Manuel. Danas imamo nešto jako zanimljivo. Prije toga napomenem da obavezno stavite like i da vidim da smo jako puno novih, pa se obavezno dole preplatite, imat ćete link u opisu. A sad, mi krenemo video. Znači, danas imamo room tour, tu je moj prijatelj koji ja spavam i kojem sam u sobi. Znači, jednostavno sam došla sa školom, na školu primjenila sam 3. razred i evo ga, on ovako izgleda. Znači, danas imamo room tour. Sad ću vam malo pokazati šta mi imamo sve u sobi. Pa ajmo, on će biti kamerak, kao ono da nosi kameru. Znači, tu imamo neke stvari, karte, neke slatkice, vidim paste, jednostavno. Tu imamo ovdje sve, tu imamo kupatilo, tu su nam četkice i zubi, tu su dole puf i tu je za staviti ručnike. Dobro. Onda, ovo tu je krevet, znači to. On je malo otvorio da jedemo. Tu je lampa, njegova boca sa sokom. I ovdje je lampa koja ne radi i tu je punjač. I ona je isto lampa koja ne radi, a na vezi. Tu su neki crtići koje mi gledamo, ali mi ne gledamo to, nego to su neki crtići. Nemoj gas. Ok, tu imamo obuću. Malo dole ja. Znači, tu imamo obuću. Tu su moje stvari. Vidite, a tu su njegove stvari. Dobro. Sad tu imamo balkon. Van je sve divno. Tamo je more. Vidite. I nama je baš lijepo u našoj sobi. Baš smo nas dvojica samo i baš nam super. Čak imamo i frižider. Da, imamo čak i frižider, da, to sam vam zaboravio, znači to je strašno, to ja nisam ni primijetio da mi imamo frižider. Vidite, znači on je to primijetio, ja mislio neka ladica, a to je baš frižider. Ok, tu imamo ormar, znači vidite, unutra nismo ništa stavili koji uopće nećemo koristiti. Tu imamo koš za smeće, tu su njegove šlape za bazenu, tu su moje starke, tu su njegove starke, moje još jedne tenisice i moje šlape. Čekaj se vidjeli. Vidite, tu su moje šlape. I to je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, obavezno stavite like. Vidim da smo jako puno novih. Još jednom napomenem, znači obavezno se subscribe na video. A mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao! Ćao!